aho muri kino gitondo FARDC ibyutse igaba ibitero mu baturage, akaba ariyo mpamvu rero itumye tuza muri iki gitondo kugira ngo tubashe kubaza uko byifashe. Reka duhe ikaze abari mu Minembwe kugira ngo tubabaze uko bimeze. Muratwumva neza? Rero turabumva. Mwaramutse mute? Twumvise amakuru ko muri iki gitondo hari imbunda zirimo zumvikana bivugwa ko ari igitero igisirikare cya Congo FARDC kigabye mu baturage. Niko bimeze muri iki gitondo, tuzukiye ku mbunda nyinshi kandi hano mu Minembwe FARDC yateye mu irembo rya Runundu no gukorana aya masaha turimo kuvugana n'isasu gusa. Naho honyine harimo humvikana imbunda? Cyane zumvikana, sinzi naho gutigera aho zumva. Yego, zatangiye n'isaa zingahe za mu gicuku za mu gitondo mu rukerera? Utangiye ubu na saa 11 zuzuye, ariko nyine hari hakiri mu kajoro, ubu nyine burakeye neza, utangiye kurangiza nyine umutwe w'umusozi. Butangiye gucagurikana. Hanyuma mumaze igihe kinini abantu barahunze imihana kubera ibitero bya FARDC, duhereye ku za Mikenke, bivuye Mikenke bitera Karingi, Gakenke, Nyarujoka, ndetse n'ibindi ibitero umwanzi yateye za Gakangara, ndetse no muri kino gitondo dusaga ibindi bitero. Abaturage bameze gute? Ubuzima bwabo bumeze bute mu mihana bahungiyemo? Ntaho bahahira, nta soko bafite, nta shuri, nta kintu. Abantu bafite ubuzima bumeze gute? Abaturage nyine barahana ibibazo bimara igihe bisa nkaho bimaze kumenyera, ariko abaturage nyine bari mu buzima butameze neza. Urabona nta gikorwa na kimwe cyagikorwa, ibintu byose biracecetse. Ni ukuba babangira gusa yuko intambara ziba, none dore zabaye nyine. Bari muri ubwo buzima nyine bwo kugira nyine ubwoba bwinshi. N'ubu bamwe ntibatiba mu mihana yabo, barayitaye. Birakomeje nyine, birakomeje. Ikirere kimeze gute se? Abantu ko bavuye mu mihana yabo, ubuzima barimo, hari imvura nyinshi cyangwa nibura hariho uburyo imvura inyuzamo izuba rikaka kugira ngo abantu babashe kuba batahora mu mvura gusa n'ubuzima bubi nk'ubwo? Uyu munsi ni nkaho hari izuba, hari imbeho nyinshi, ikirere nta bishuru byinshi bikirimo, izuba ntiriraseruka, ariko ni nkaho nta mvura iri mu kirere. Indi mihana yose iratekanye, nta kindi kintu, nta kindi kibazo, nta handi hantu harumvikana imbunda usibye gusa ku Runundu ndetse na hariya kuri Runundu? Niko bimeze, ahandi haratekanye, gusa nyine abaturage barahagaze, abandi begereye ko barama guhunga. FARDC itangiye gutera ibisasu imihana, ibisasu nka 3 mu ruhande ruherera za Kibaruguru ya za Nyarujoka, ariko nyine niko kwabo nyine abaturage batangiye gutinya, nyine batangira guhunga. Ni ukuvuga ngo ibyo bisasu bivuye muri Runundu cyangwa bivuye i Rundu cyangwa ku Kiziba? Ibisasu baravuye ku Kiziba bija mu mihana nyine ruguru. Sinmenye neza niba biguye nka za Muzinda cyangwa za Ruhemba. Ariko ubonye biturutse ku Kiziba birarenguka bizamuka wenda ku Banyarusuku cyangwa Muzinda na Ruhemba? Yego, byarengutse, byavuye ku Kiziba bizamuka amajyaruguru nyine. Bigenda byaka kubera ko butaraca neza, murabirangiza? Ni nk'ahantu n'irengutse narindize ngo buce nyine ngenda harangiza kugira ngo ukurikirane uko bigenda. Pole sana, mukomeze mwihangane kuri izo bitero, ariko kandi ni rya jabo, nta mvura idahita, nta joro ridaca. Ibi bizashira, bizaba amateka. Ibi duhora tuvugana bizaba amateka, tuzabivuga nk'amateka. Imvura izahita kandi umuseke uzatambika, kandi biri hafi. Yego, turaziringiye cyane, turaziringiye nta mahoro. Ni ukuvuga ko muri iyi minsi yose Minembwe nta activity n'imwe, nta shuri, nta kanisa, nta soko, nta kintu na kimwe?
reka nta kintu na kimwe ntacyo. nta munyamurenge n'umwe ugera muri santere. oya ntibishoboka tubikunze. hanyuma se bandi moko musangiye igihugu mwese, hariya muri santere bo murabavugisha, bo bameze bate n'ibicuruzwa byabo biracahari? donc ni abasirikare bahahira gusa? turavugana nabo rimwe na rimwe, hari igihe baca inzira zihishe bakazana nk'ikintu baba bakeneye, ariko ntiboca mu muhanda hagaragara. nabo nyine bari mu bibazo, rimwe na rimwe barikingirana mu mazu, ubundi barasohoka bakicara imbere y'inzu gusa, nta activite zikorwa, nta soko, baba bari mu mazu yabo gusa. birumvikana kuko no mu bice byose FARDC irimo n'ibyagiye byigarurirwa na AFC M23, haba Goma na Bukavu, Nyangezi, Kamanyi n'ahandi hose, usanga FARDC ifite amakosa menshi isahura abaturage, noneho bakayizinukwa, bigatuma abaturage bishimira abaje kubacungura, ko bo babaha amasaha yo kugenda 24/24 kuko baba bafite umutekano wuzuye, bafite amahoro, ntawe umunyaga telefone, ntawe umuvuga. niyo mpamvu usanga ahantu hose FARDC iri abaturage ntabwo bamererwa neza mu by'ukuri. nubwo abo bandi moko nabo ntibamerewe neza, kandi nabo FARDC ntirobanura, ntabwo irobanura, igirira nabi abaturage, irabanyaga. turabizi ko bigeze kuviola aho ngaho, bica n'abantu. ni ibintu rwose FARDC niwo muco wabo. ibibazo biramenyerewe niko kwabo, kandi nabo birateye impuhwe kuko ni abantu bacu, kuba bari hariya basa n'abagoswe, badafite uko bagenda, badafite uko badepurasa ibicuruzwa byabo, baba batubabaza cyane. kandi rimwe na rimwe hari igihe barara barasa, ntibanasiba no kubarasa no kubiba, baba bari mu bibazo nyine. gusa rwose n'Imana byose, n'Imana yadufashe bihagarare kugira ngo duse gusabana ku bisanzwe. bizahagarara kandi bizakemuka. reka tugane ku musozo. hanyuma kugeza ubu ngubu muracyarimo mwumva imbunda zivuga? n'imbunda nyinshi cyane ko ziravuga, sinzi ukuntu tutayumva amakompora rimwe na rimwe. hari icyo numvise, ni nk'imbunda, ni nka tweruva ikubise nka kabiri. ndayumvise kandi iravuze kandi ndayumva, ndi kuyumva. mukomere kandi mwihangane. burasa n'ubutangiye gucagurikana ko murareba hanze. butangiye guca akazi ko ndarangiza ko hakurya yaje, gusa nirenguye kidogo naza kuzihagaragara nyine byangiza. ntacyo, reka tubareke mu mwanya muto, nyuma y'amasaha nk'abiri turongera tugaruke tubavugishe, tubabaze uko bimeze. murakoze cyane. murakoze kandi mukomere mwihangane. Imana iraza kwirwanirira yonyine, iraza gutanga intsinzi. murakoze. yego turaziringiye rwose. ngayo rero nguko mu Minembwe FARDC igabye ibitero kandi mu baturage, iratera amabomba mu baturage nk'uko bisanzwe ibikora. tubibutse ko Koloneli Guy Talimba uherutse koherezwa mu Minembwe avuye za Buvira, niwe wasenye Kamombo niba mubyibuka, baza ndetse no kwangaza abantu. nyakwigendera Fande Generale Makanika yari yasubije abantu mu Kamombo igihe yatabaraga mu mwaka wa 2020, ubwo yazamukaga mu kwezi kwa mbere. yaje kuja mu muco hagati ndetse atuza abaturage, nibo uyu koloneli yaje gusenya ico gihe. ubu ngubu noneho niwe woherejwe mu Minembwe, ubu nanone kandi akaba ari we watangiye ibitero, yazamutse arico kimujanye. rero twihanganishije abantu bari mu Minembwe, turakomeza tuhababere nka radiyo gakondo. nanone tubagezaho amakuru umunsi ku wundi, turongera tubagezaho amakuru uko byifashe ndetse n'uko zaje kugenda. turabashimiye rero, mukomeze musengere ubwoko n'igihugu, kandi nta mvura idahita ndetse nta joro ridaca. hari icyizere, hari ibyiringiro ko uko bigenda kose